Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, mteta kha tisa a response by Lekker Stylist. Eka incident leyi nga humelela, of course, ya Xamaccombo. So as you all know, Lekker Stylist yena manager ya Xamaccombo, so hi tisa response ya yena. So in order to bring his response, hi fike hi sungula hi post leyi ya Xamaccombo la nga fika tsala ku I repeat, kuna ti-fans, kuna crowd yo tela ku moxa since ku ri na lomu yi nga ti-fan kona as you can see leswi hi nga vona Xamaccombo a fika tsala swona sweswo laha of course hi nga fiki hi vona Lekker Stylist as you can see a fika tag the same post, that's why ni sungule ni yi hlaya a fika tsala ku hambi yo fan loko yi ku onhela peace ya nekiwa ni ku wow, okay, as we can see na ku timhaka tintsanana ka continue na le henhla as you can see a tlha fika tsala yin'wana post laha ku ti-fans ta ha to biwa yes mi delela ku xwa as you can see mi nga ba pause kwalano mi hlaya endzhaku ka loko a senderiwe message munhu walowo kwalano na kuma ti ya ntsanana again ya henhla phaya se heta ni sure ku ta posta ti tele koko hi laha ni nga n'wi kuma kha fika kona laha a tlha fika tsala ku me a ni ku xo ba ti heti ntsena kasi of course referring to Xamaccombo ku ya xo ba ti heti ntsena no ba xaba as we can see. So in overall hi yona response ya Lekker Stylist, which means as a management ya supporta leswi nga ndliwa hi Xamaccombo, so hi swo sweswo so one of the things here leswi ni swi vonaka i ku loko a kho paparulani yi nga ba munhu sweswi i nge kha u blame Foromani swilo leswi i khale swi ri nhloko ya mina and a swi le kusukeni I was like let me let it out swa fana and so lava nga henhla ni voni va ri ku blameni sweswi mi nga va cheka hinkwavo lava mi kuma ku va blame ku Foromani at some case mi ta swi sweswi a va le ku n'wi blameni swilo swa kona so leswi pfula vanhu matihlo ku leswaku ti-influencers or lava nga henhla ka gaza va hi ku vona ku blame-iwa mani kahle kahle hi ku sweswi swa ku a fika va ri busy na lekere ku a ni manager na yena mara swi tikombi na ku majority va le ku sapoteni nghenani ka ti-comments mi ta swi vona mina ni hembi mi nghenele ka va lava va blame-aku nkarhi wun'wana the TikTok everywhere you'll see valongolokile va nga ta ni dlaya mareyila va nga ta ni dlaya yi loko tleva ha yi lavi ku duma hi mana vafa ni ku mareyilane iyo mareyila va nga ta ni ni ku nyika lifiti se u lava na ku driver hi mareyila va nga ta ni mareyilane humesa hi ku vona mareyila va nga ta ni humesa ani wena wa dlaya mareyila